This is what it is all about, the Henkelmann Chamber Vacuum Packaging Machine. Predstavljamo vam kompaniju Henkelmann, holandskog proizvođača profesionalnih mašina za vakuumiranje, koji zahvaljujući svojim mnogobrojnim prednostima zauzima 50% svetskog tržišta i najveći je svetski proizvođač komornih mašina za vakuum pakovanje. Mašine su izrađene od najkvalitetnijih materijala, Prohroma 304 i originalne Bushove vakuum pumpe. ACS napredni kontrolni sistem. Ovaj sistem predstavlja digitalni panel pomoću koga na jednostavan način rukujemo vakuum mašinom. Zahvaljujući njemu možemo da memorišemo do 20 programa i prilagodimo ih zahtevu proizvoda koji vakuumiramo. Samočišćenje pumpe. Ovaj program produžava životni vek vakuum pumpe i napravljen je u cilju čišćenja ulja u pumpi kako bi se izbegli problemi kao što su korodiranje pumpe, zatim otežan rad pumpe, produženo trajanje ciklusa. Vakuum pakovanje. Najbolji način da zaštitite vaše proizvode i produžite im rok trajanja jeste da ih vakuumirate. Prilikom procesa vakuumiranja vazduh se izvlači iz kese, čime se onemogućava prisustvo kiseonika u pakovanju. Ovaj proces deluje vrlo jednostavno, ali je i veoma zahtevan kako bi se dobio optimalan vakuum. Nedovoljan vakuum ostavlja mogućnost aerobnim mikroorganizmima da štetno deluju na namirnicu koju pakujemo, dok sa druge strane produžena izloženost proizvoda negativnom pritisku izaziva pretvaranje sokova iz namirnica u paru koja napušta proizvod i biva usisana od strane pumpe. Zbog svega ovoga Henkelmann vam omogućava da na jednostavan način, uz pomoć senzora, vaš proizvod bude optimalno izvakuumiran. Funkcija kontrola tečnosti. Ovu funkciju je preporučljivo uključiti u okviru programa kojim pakujemo sledeće proizvode: sokovi, sosevi, supe, čorbe, potaže i svi proizvodi koji u sebi sadrže visok procenat vode. Tokom procesa dolazi do pada pritiska koji je u obrnuto proporcionalnoj razmeri sa tačkom ključanja, odnosno što je pritisak niži, tačka ključanja je viša. Uključivanjem senzora koji prepoznaju kada je tačka ključanja dostignuta, čuvamo i proizvod i pumpu. Funkcija Red Meat, odnosno funkcija za vakuumiranje svežeg mesa. Ovu funkciju je neophodno uključiti prilikom pakovanja svežeg mesa. Ova funkcija sprečava da se u vakuum kesi izvan namirnice pojave tečnosti poreklom iz namirnice koju smo vakuumirali, a ove tečnosti su idealna podloga za razvoj anaerobnih mikroorganizama. Korišćenjem ove funkcije znatno produžavate rok trajanja vakuumiranog svežeg mesa. Omekšavanje mesa. Ova funkcija se koristi kada želimo da omekšamo mišićnu strukturu svežeg mesa. Nakon tretiranja ovom funkcijom, meso postaje sočnije i mekše. Princip po kome ona radi je sledeći. Uzmemo, na primer, meso od buta i tretiramo ga sa ovim programom 30 minuta. Tokom procesa vakuum razvlači meso, pri čemu dolazi do pucanja mišićnih vlakana, što direktno utiče na to da meso bude mekano i sočno. Mariniranje hrane. Za manje od 1 minuta možete marinirati meso. Efekat koji dobijate je kao da je meso provelo 48 sati u marinadi. Princip ove funkcije je sličan sunđeru koji upija vodu, tako da marinada prodire do najdubljih delova komada mesa. Pakovanje proizvoda sa inertnim gasom. Pojedini proizvodi imaju duži životni vek ako su upakovani sa inertnim gasom u odnosu na pakovanje sa klasičnim vakuumom. U zavisnosti od vrste proizvoda ubacuje se odgovarajuća mešavina gasa koja održava proizvod svežim. Funkcija Soft Air. Ova funkcija se koristi za pakovanje proizvoda koji mogu da probuše kesu vakuumiranjem. Posebnu primenu našla je kod pakovanja, na primer, ribe, rebara, krmenadli, stejkova sa kostima i svih drugih proizvoda sa oštrim ivicama. Vakuumiranje tegli.
Kako se u svetu sve više izbacuju kese iz upotrebe zbog zaštite životne sredine, kompanija Henkelman je osmislila jedinstvenu funkciju koja može da predstavlja idealno zamensko rešenje. Džar s funkcijom za tegle jednim korakom u vrlo kratkom vremenskom intervalu možete sačuvati i vakuumirati proizvode u staklenim teglama. Ova funkcija ima široku primenu za najrazličitije proizvode. Danas Henkelman mašine imaju svoju primenu u gotovo svim granama privrede: turizam, ugostiteljstvo, medicina, elektronika. Zbog svega ovoga, Henkelman je vaš najbolji partner za pakovanje.